Manipur की तमक ने है ना इमाले बाकी है ना नांगली बस सकली बस नुंशी का थोड़ी बम याम तो वो सिताब तो तुम भी यारी ब्रो आई सी आते तो नमासे आई strongly condemn तवे होजे कोतु न तौरी बा तो दे मैते कन्ना कुकी की ईस्ट मणिपुर इशू तो न लाइरे सो तोंगा न थमो मालेम थोंगा मैते सिदे मैते वैना चपनते ऐसे मा साइक्लिस्ट अमो वैना लापने माबुदी डिस्टर्ब तौफम थोकते ना आइदी लवे बट असि फावबद तौरखरबा हाइबसे मसे इचिनाउ मैतेसिंगना करी खलिब्रा खंगदे अखोय ai nagama wai na su ngang ban te ngang ning de ko but ai su manipur da akhoi se state ama manipur re ama wai na akhoi haiba wani adubu last day hai ichi now tampak ta lai bisi emotional wai ganu mikna sing na lai se political war de politics na reply pi gani ko mase akhoi na kyan ta darade ado hairi ba imai be sing na manipur kan se hairade manipur nungsi sem se anoba lan se ko khan se hairade MLA 40 do fajana kauraga phamina ra wari tauraga moi se ama tawina asigi issue de level adoga prime minister da pull up moi changlaga pi appointment pi de har so ada protest toro condemn toro home minister da appointment pi de so adu da moi pull up 40 do ama tawina wai sama piro press conference phamo india niglakani malem niglakani adu di tawdraga ko adu kai mizoram gi cm na prime minister home minister da toina unabangam laga manipur gi mla 40 50 na prime minister unabangam de harade ikai dro adu di hayang resign tawkhro adu di ira hayang resign adu natradi tawde harade phare remand appointment pi de harade prime minister la so home minister la so rahul gandhi la so moi de su manipur changhal no ai airport gi hanan gro yes Moina unabaya de unaning de appointment pi de harga khoi na som the welcome tawro leise what is this yes adu de akhoi da kada de mi ne na logani adu no moina appointment pi de harade sida su moi la hangano aina hairi se wa adu da auza sang koi gi president rule la aba matung da ai khulai pi khalakada bani haibasi pikhatle even arambai tengol na degi tongan basing na first manipur rifles tani pikhat kiba masing phawba yawi adubu miyamna hainabasi even hauji khoi oja birendra na su dum thambiri duni president rule si tamdadi chatnaba chingdadi chatnadra haiba wang si oja birendra khaktana te mipung khuding mangna hai khulai si lokhatle makhoi gi su phagatli pungkhatle haidna khoi tongan khoi gi pauche singda dum uri adu bitagadi khulai se ta sengna khoi gi valley dagi lokhat khibadawna lokhat lamba targadi makoina masida bom taret nongmai koi maru chani muka pi hai masi helamba su yai koi na phangjaba paw gi matungina adu ibe targadi koi gi oja birendra na thambiri ba koi gi president rule si akoi belly khatang da adu ga ching da di chatna da ba mali ha bisi yamna chumbagi mami makhak lakpa sigi matang si da di oja sang gi moche kari kamai thambini hoi adu maina haiba yai mayam na su haina ba yai ko haina ri chumi yengbada balance oidaba mayam di thene bu ko adu bo akoina khangadabadi akoina laksaning badi ojik manipur da thok liba issue se highly politicized tawkhreaba politics tawkhreaba ana politicize tawrabane na politics da mina lan tarar de akoi su politics tawbatai madu akoi gi site ta haiba tare ko madu gi do khara sonbagi haibra madu gi watbagi ra adugi da ne kep lebase aduna yes huji yengba da haibadu chumena na hangli badu ko yenglak pa kanda de dumaina uwe ba but madu karmaina torok pano haibadu masai gi issue ama conflict ama thokrabane na madu gi politics torok padu da meina politicized kana toroga policy diplomatic karino mayam do henjalak pagi henkibadegi adu su ngamlak pane ab adu na sai politics da ngamlak pa pe se hore war da ngamlak ta bane ab economic da helak pa se war da ngamlak ta bane ab hore losim pangal da system da policy da helak pa se adu su war ngamga da bane ab oje manipur sibu issue kari amata macha ne akhoi gi adu government na tobi de na demand to protest to issue na te openly cookie sing na separate administration akhoi di adu peter di aro ya se mla tara na su phon thokre che wei na su pisale hoi gi hairi ba cookie jo council na su lauro e cookie mayam na lauro ga dum leire adu ira di agenda do demand do akhoi khangrabra na trabra haiba khangrabra na trabra haiba ko khangre ba adu mi di
Hojik mai te ga akhoi subum pulai laimina roi akhoi di Manipur de tongana separate administration pidri phoba akhoi di karimat negotiate toroi PSU pamde adu togni hena mi gi political stand ne habase political stand ama tawra changkhraga madugi potu taninga mi ne politics tawra pudubu akhoi na sum hanjen ja hairaga dum yenglaga akhoi masinga naraga akhoi masing chainaraga leibudo madu de akhoi gi witness ni habo dona hoji haibudu di amnu chumi ado hoji ki politics se geopolitics yang da akhoi se kadai de le India da hoji center government da karamba government pairi karamba party na pai adu leire Manipur da karmai na oiri haibase asi loina connection taweba adu di Kuki singna moi ki demand du taninga ki tamakta politics tawraga police ama puthoraga bargain tawgera police kaino pursue tawgera whatever center dasu sidasu tawrak ki moi ki site chakhiba natra haiba ko aduna politics mean hairaga chakhiba site chakhiba du di akhoju madu ki result du reply du piba taiba akhoina shauraga madu ki pandam du akhoina phangada ba nateba jaina kana shauraga madu kana ba nateba adu di moina adu tawrode akhoina kari tawsira moina adu tawrode akhoina kari tawgni haiba pot se akhoina madu sana khide haba dona hojik phaboda kuki singdi unitedly MLA tara se lepe marana party oibe party na kawbde yadabe gi pulle habwani adu ngarang khudakta UPF na jo kuki council na kuki gi human rights ko organization na moi adu yawbe yaroi tawbe yaroi haibase adum moi gi openly adum phonge adu ga ngasai akhoina pawdo tab kanda any kuki MLA amana government semlaga moi ki solution se pidringe da burak dinge da madu semba yawrode moi kari thokpara moi yu malaibe abra yadabra haibagi akhoi su pawso mu phange aba sumaina tawra laktana ngasi phobada government leading da su aduga government thadokra government ngamdre haibagi PR thamjalaga PR thamba chahi ama phawda phobada hojik maitei singna highway chappa ngamda lamba ngam le su politics natro de marakta hantha ka mu ngara hojik si PR leina DGP governor leina sumaina kap salary bese adu di akhoi ki question di government du na kari gi action law do bno haibagi question na chaw bane aba adu mi di tawge na tawra khre adu mi su support tawge na tawra khre prime minister la Chura chambu chale ko aduga Imphal da panthoe ukhrudi chatte Chinapati di chatte natra adu eredi any center ki achau lakpa makhai se dum chura chambu chakhre Imphal ani se pantho le re ba adu eredi separate ki entitled do indirectly the people how re why he treated ko in two entities da madugi kaino da police da semba how chakhre ba Imphal da Manipur da prime minister la power de venu amakhakta as a prime minister ma waina state ki waina madu platform do logada bane akhoi adu matam su hai ko adu khoi praja sing se na phapta de elite sing na phapta de kri haironi chana chakhre de every district da cover to ba ko adu su akhoi adu da su kep le khre ko adu na mi di ngasai politics ne na moi gi pandam do thumninga hona bada by hook by crook any kari mechanism si chin bano akhoi khangde ko mechanism cha puthorga center do su lobby se do su lobby toraga mi di war torap ne na police to lan khak ka nomai ka pakhak tu na lan ka bu ya roi adu na su ngam loi lambi thing bu su hoji highway da thinglaga maite sing chat pa yadabangam Yadabase, Chapangam the Base, even center the Tinjal, Home Ministry in the meeting Pamlazo, Hujip Chapangam the Basisu, a kind of war, a kind of police near about, a kind of trade near about. She no may see the Kaptapakata Kudish, however, but I no make the Kamakonka Tapa to the Madu to cut the Ueva, but my tasting the more the Chapaya the bar, Hujik Mobu Lambanga to the Aquidi Udreba. So that is our failure. Other me the Madugi diplomatic when diplomacy amada. A kind of war the trade to Torapone. I don't see Kiaquina. Some might take a Tapaka to Ulaga Legani. I do Chapia there, some to Chapia there, some to Chapia, Chidi Chapia there, Churatam Chapia there, Hujiki. Tano Basu Chapia there, Aduga, Ukrusu Chapia, the Snapti Chapia, they had a day go. Nothing may tasting each other, my tasting majority, my tasting identity to the lake. As a state of Manipur, I on the hierarchy. But Aduki, I quite Hujik hit the Lapukanda, hair turning the Moina Shawe. Praja Kras digest of the Bullet, Masida ne Hujay in Lak Masida, a quite legislature in Hehes, however. Masiki responsible Mataudo,
madu kana no araga hairi bo issue se legislature singna khanga da bane ba elected singna madu sanaga da bane mi gi di elected ka hairi bo computer ko pullaga chaminari ba sanari ba akhoi ge son da di elected member singduna jahas tonglaga nongpok lom da chakre ko akhoi gi se so singsina songi maike ama da chakre praja singsina som da more lom da chakre ba akhoi gi di samna dare ba mi gi di pulap chatro pulap chali ba aduna ne ba politics hai ba do policing am ba do aduna sidi mi chang di change hai ba do di ure ba karamai na chang hibno hai ba do di akhoi na thijan ga da ba ne so masai gi constitutionally hari ba separate administration pigrani hai ba je kana na pigada bano ama pigada bano ai sidi government of India na constitutionally magi adu hojik hari ba PR lengak leibani government na decision law bani DGP na act out bani governor na witness ni center na home ministry na hai ba di gini hai ba mayam se ai nang di mi cham ne law badi ai as a praja ma waina law bo wani but ai na legitimate person authority na te ba constitutionally thenaga da bado akhoi gi elected singsi leya ba other party de su mukka da bado madu gi channel am leya ba ko aro leader singdu da adumaina hojik MLA singse moi gi right late power late haban na te ba still they are MLAs yes they are enjoying getting all the facilities only rule ki constitution article 356 ki matung ina suspended suspension animation thame haibo wani moi MLA moi voice lady ba so they can moi na governor da ko chief secretary da state authority PR ki kaino sing si da phajana phap ta han ba ya ba moi di connect lay ba ya ba moi Delhi da chalaga home ministry unaba minister unaba ya ba aduna madu ki potu da lakpane adu mayam do akhoi di haigada ba mi duna haida ba tawgada ba mi duna tawda ba ngangada ba mi duna ngangda ba lawgada ba mi duna lawda dana tawan ba mi ama mina sakhang da ba nataga channel su chum da ba out of box ta illegal tahan khre ba ngaje madam sujata na su mayam ngang ang ju akhoi ji illegal tahal le ba akhoi ji illegal ta ba gi akhoi de seran taran na ko ona tainab da pha ge na mayam tawra khra ba ne ba adu ri phare achumudu kana na ngang bi gini adu de son da de madu ngang ba ya de akhoi na ngang ni bisu saure akhoi na ngang musu moi support taw de lete singje ha de phare ne adu de separate administration to pitho khro ba akhoi na hai bana adu ta dro separate administration to chumde hai ba ta de praja mayam na hai ga dab na to adu praja ki muhut to de constitution ni le de elite sing na tro we have given them our mandate akhoi ki mandate je moi ne puro chap na tro adu MLA ama na ngang ba ise population 50,000 gi water 30,000 gi mana mandate to pura chap na tro adu ade akhoi MLA kya 60 le re pare naga gi duna issue tongan mane ba naga tara du thamlam se kuki gi tara de chap chap level ga separate administration pi dab ne lekre adu di very maite gi 40 MLA le se kadai the stand tori ge kadai the chali ge ba masi 40 MLAs to kadai the chali ge punna chali bra ba punna chalaga madu yade adu yade ngarang gi su huji 40 do soi tawraga condemn tawga dabane 40 do pula governor udaga dabane 40 do prime minister una akhoi gi de madu tawde ba sida 40 gi manungda imong amada haiba tare party ama manung du su group mari manga thokla chignaga hunnarak amana aduna adana tawnare sonda mu 40 marak to the idea du gi party ni haiduna amaga ama hunnadan lare hoji congress ki MLA ga BJP ki MLA ga MP mayam se kadai do pula unaba ngamge unaba ya ga kuki gi tara du bo leina political party ama gi MLA ro no BJP khra moi su CDU khra moi KPA gi khra ko MPP gi khra ni yauri bna tro but moi gi di unaba ngame moi di pula chal do sidi adu lepa ki issue adu politics ko ya ba nasai yes Manipur da afaspa gumba aduga nasai ki akhoi ge kari haisara inner line permit kumba or akhoi ge kaino do national register ko certificate NRC kumba akhoi yaning de aduga akhoi ngore da jora chambu da akhoi adugumba development ama topi da ba ya de han underlong protest of taradi yes ko aduga Manipur da hojik ki crisis atopo development gi oiradi politics singdo political singdo pundrasu kaisu na te habo but hojik kuki gi issue sidi Manipur gi towana taba separate administration towana leba haiba na tro haijari ba ado edi 40 MLA do madu gi issue du da moi
fight toge haibra lep ke haibra stand toge haibra yade haibke dobra sonda politics toraga lege haibra haiba mi di chap chap na lepi maram di moi demand di separate administration ne songi maite gi 40 MLA sina madu yaroi haina lepungam da bodo aduga kana da blame pi ga da bodo ba amtang hoji 40 MLA damtang pulaga lepo ne irang hayang ji loisan gani ai wakhanda pisu lakrani center na so yam lu na logani akhoi di madu khangdire ba ari priya go akhoi gi soi bse aduna 40 MLA se amtang pulo aina haibadi pulo haibase to issue da di pungunu yare adum politics sanaro but ngasi gi issue si di kuki na ngasi lan tawriba manipur da ngasi conflict thoriba ngasi maitai sing da attack tawriba natra chapa yade hai si di akhoi manipur natre akhoi tongana tarani haibigi natra haiba adu di kare agenda lege ne adu nata nagari lan tawrige hoje adu eredi madu khangna 40 MLA na punba ngamdada ngasi drama sanaraga leibudo adudi akhoi di haining de thamoi cha ayabo ko aduga akhoina hairusu sawe to ai maite maksu nate ngakana hairaga aingonda mu masisu phataba mu tagani adubu ichi na mo waina aina naga mo waina manipur macha mo waina haibase harauga dabani asmana raswana haibi bisena adu onna taina bada akhoi da sawe abo adu seng na haibadi hoji lepagi issue ni haiba tarade kuki na separate administration demand tawbani haiba si dadi maite MLA mayam do amubo oigera white oigera asanba party oigera angaubo party oigera punamak to akhoi manipur kaibe yaro haradi lepkadaba natro haiba lepte haiba masigi leptabadegi united oidabadegi advantage to ngasi center na low way about za madu akhoi na khang de ba ngasi PR da su governor na su adugi advantage low way ba kuki na su adugi advantage low way ba adu nang review meeting phame DGP na ko he phamla nonga ahing da oina bom thadare nomai kap thare adu eredi government da su moi mirai na ba natro thau sadaba usit thawai da ba natro adu na takpudi moi center gi mo allow de state gi mo allow de akhoi area de tawning ma tawba akhoi tawroni adu kana na tawhali no haidudi kana na tawhanba adu de hoje yengba kan de ojan haibdu de moi mi changchang ba kumna di u ya ba but amaram da si mi changchang ba na te ba politically moi changsalak advantage like progress like it is a progress, it is a develop. Si develop like na low ba adu long da akhoi se low de adu gangarang tahan Delhi da party BJP ge party mayam MLA mayam du kauraga meeting phame hai ka da hek masya mu hawra khre mamang da su kauraga ma challe do et irang ma thopa Delhi da meeting tum pham khre di adu di kaino ma thok khre ba adu er center na hoji kari khali BJP ne kari khali ko asi adu na takpuni ngarang BJP kuki MLA jo MLA khraga maite ga phamina re haibagi madu yade haibagi utpusu amane haina khoi lobu yai ani subada government se lak dore haiba kanda government gi la de maite gi di khra advantage le moi di disadvantage le haibagi narrative forma propaganda su dum tori go aduna government se yaradi laktani ngai masi PR mo extend tawni ngai madugi politics hanabasu kana na kham ase akhoi di yamna chine yaba but aina haining bade aduna ma were adu moi gi very clear stand du de akhoi na uba kanda akhoi na kaino mi gi powder lobu kanda maru mapan khamba kanda mohoi na paper the statement tholi ba kanda de masai moi gi stand do phangdri phoba akhoi di yaroi haibagi stand the lep ne ba adu thukai ga da do mai te na nate ne naga na nate ne hori mai te na thukai da mong da du government ne ne adu government da haiga da representative mandate to MLA sing du ne ne akhoi MLA sing na di ma ching du ka dre hojing ma wa social media da ma phange hoje hayeng akhoi ge malem thongam maite cyclist to ma lakani haibu da kapopi se da lamba yaro hai na kotu na hoje akan ba ma thokre ba du di ludro adu di kadai da akhoi ki government du kadai da lege political party pull hai du kadai da punge BJP labor du kadai da lege congress da di pull hai du kadai da punge so mai afak Delhi da chalaga congress ki MLA khara ga kuki MLA ga maite khara ga pull ga achau chau bu unaba da de punbu sa na mingon da ulli ba BJP so dum ngai ba ro son da lapu kan da de asai ab kaino da Delhi da punba kuki da so asi kampopi europe kan da de maite changba ya ro mo haw re ba wari ne go adu sigi se kuki gi jo council MLA kana matna condemn kari gi tawde mi ama chumna cyclist magi profession ama waina tour chapu dubo ko smaina
मागी चंग यारोय हाइबदुदी कापो पीसी बो मोई खतरो सिसु लोन यारोय द पोते बा अदुन ताकपदि पुरा सुपर सीट तौखरे मोइना ओवरटेक से तौखरे बा फजन ओवरटेक तौरे अदु मसी हाइगदब थिंगदब मदु एक्शन लौदब दु कनानो आइरेगा गवर्नमेंट ने बा ngरang hojiki kangbai da phobo chauda kapsale khole bdo akhoi na heta chalaga madu phaba ya bro action lobu ya bro adu lobu du government na tro adu ngasi PR ni hoji 24 hours suga dawre go kari tawraga le culprit am da pharo ne yes akhoi da mu culprit phara action lobu su leite ada I want the hero di politics se thina moina advance hoina advantage yamna advance hoina chatpu kumna progress hoina chatpu kumna lai aduna center du su moina lobby helpne na center su moige market da lepu kumna su tum oe project state du su adumai no oe ukhibudu mi gi united oiba aduga mi gi hotna jaba mi gi police amada mi gi stand magi agenda da stand tawra thabat tawra pagi mahai du tamna project se khoi separate oi officially declare to de haibu wane separate ki mong da tawkhre ne yo moi ki mi mayam impha da lat na tolop chari ja sisu akhoi nei na da bi ade moi ki employee mayam se so sabu da company da laiba more da tenopa laiba mayam employee mayam se mani impha da sula lat da tolop chari contract tawri bill lo thokri due tawri adu what is this I di phap ta de si phap ta de aduga moi mofam da changba ya da mayang singkhak da thammi kari no ne ko sisu ai khoi nei na da bi ya de adu already tamna ngasai na haitu to entities people mong da state se da go aduga central government gi any leader wegera officer wegera ministry gi ochaubo wega la po khuding se ifal chura chambu haina go ani se khaidor ga chakhre ba so this is something behind the screen aduga ai haining bi de legislature sing united way biro aduga asigi issue da de yade hairade amata waina leblaga governor da wegera home minister da wegera prime minister da wegera president da wegera 40 mla pulap oina adu naga su council yarade ko alwaina pulap oina chalaga adu lead to the 40 mla du lead to buta ba adu asida aikhoi gi solution se leira bra haina lowe adu ngasai mina nomai kap sele bom lan sele na koi mina nomai la ro ga lei da banate mina nomai kap la de bom lan sele de akoi su kari na defense ta da ha bata sida khoi gi ozana budi hari ba khoi gi mitei gi legislature sing si chatlaga unaba matam adu makoi high command hai bai wani hanju khoi gi hana gi former chief minister na haram basi likely to be form a new government haram bani handa gi kauri ba meeting si dina adumakta makoina khallu basiga expectation ji maduda su dum makogi north east ki coordinator sambit patra ga BL Santos khatane ba Amit Shah una ba phangde prime minister una ba phangde prime minister gi appointment una haidi decision making da yaw da basing si una ba su phang da basi ne ba sina takpadi ozana budi hairi chatlaga su expectation na full 100% da chatkiba ada yawraga na dum haidi decision making da yawadaba esi tawro si haiba ngamgadaba makoina unagadra tholakadra na khanba miyoi singje sungthok tholakdaba se 40 MLA se irrespective of political party khaidada na ko issue se the oneness oina stand tawraga chaladi wait yam laye haripriya phangani ngamgani unadrasu stand tawraga madu gi voice to phajana influence lakani ayi wakhan da ko hoje united le stand tawraga tawrona adu mi di united le moi tawra che thoina edom every kind of the issue the che do dum thona adu united le oina 40 MLA do na BJP ki MLA oina nataba as a Manipur ki state ki legislature oina go prime minister the approach to bukanda kari ki piroi dab no ne homini jab ke ID P gi ne na lowe adu ga ngasai moi leader sing adu da la pad su khoi ki se yamna ne me da haining de da sida na leader khala hele party ki political party ki khata oina unaraga queue da leblaga adu ne issue solve tawroi no political party ama BJP ki khatta ne khaladi asidi oithokwe BJP have city political name party ne but party city for all the state for all the people for all the citizens of India gi natro congress so adune congress ki leader Rahul Gandhi la hai congress khatta unagni hai interaction tawgni adi they have most weakness party BJP so tu mangai adu na khoi na hai pati issue the lapo taradi go
하이리버 나가기 시에서 신수 거로가 인터넷 떠로나 마양수 거 아코이 수 거로나 ngasi phobda center gi amma malak pa se akhoi budi kaude maramdi moi mathakta khoi nga madam sujada bu kaubro karo moi kari no hakum ami chala pu namna na phuda khoi na matam biral ai khakta naga da ai ya hoki bune ko adu su kauda ba mayam lai hoji achoba malak ni kana unahan gani moi na setting tau gani what is this aduga blah 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 ko handa bel santo adu da school the senga state ki oina lakuni harade naga ichi no singsu corona yes party bjp the labor party di kari unaninga lege moi mokhai du unar lai moi di imung ne but anytime unar ba yai na ko akari no ba khoi phakta de hoji governor so adu mangai kana unar aduna khoi solution lakada ba roadmap tu leitri bra hai bse aduga lakpa mi singsu the senga thamoi singna peace laninga semda ba manba adu lakpa oiradi kana no share so mayam ado kari group no karam ba kaino no mayam du kauraga manipur solution purak ningai karamba kamaina tawsara no hoigi idea suggestion taw aduga united lane hoji bjp na thamoi singladi bel santos laraga mla mayam unabai kari ma thau tage no masai na haire mla sing de tawdu thabak tawde ngang du sunga moidi unara so ngangwe se bel santos ta ai samna haibige sigi platform da sami patra mamang da khumusu ngam lamoi ka su ngam lamoi yes ji hai adum chalamani akhoi bu kauraba taradi classroom da classroom chamana akhoi bu kauraga leram radi akhoi di problem highlight phajana tawgani ta senga bjp na thamoi singna solution pura ke haradi achobuli da tharo manipur da leriba tribe cs of mayam se kauraga amata una akhoi approach tawrose haiduna adugi roadmap ta chalo BJP ICD party ne ala BJP ki khata oina tawrani hairadi solution sule le roi congress haiba se political party maming ne but si mayam gi semgat pani hairadi mayam gi inclusive oiro akhoi da se khang da ba ma le re ba aduna asai BJP da le riba leader MLA singsu khang da sigi knowledge se moi da phau da bra moi na tak da bra aina if I were in the BJP party ko president or whatever I purambo I di center lakpado I will invite all the tribes, communities, leaders. CSO ko. Ay na hining budi. Pajana 2-3 days. Pajana storming tausine. Manipur kuki ga may te khanne lanto kuki ga may te lanto. Have khakta akhoi madu da nairaga narrative will lerdi we will be never solved, never ending. Ay na hairi se madu da narrative will not there is some root cause behind this sin, behind the crime, behind the conflict. Cookie ki opinion su kari no se khandok se ne adu BJP na chala khandok pa yaroi ne adu de naga ki CSO sing se kau se ne example ne go amai te adu ki opinion kari no se khandok se ne adu ki kanamata se ki roadmap se ngasi phobada thabak tawde ha state na tawde center na su tawde party na su tawde na hawai su lai adu da phamer BJP ke MLA khak to kauna unara chala phipa media da thakal laga ko adum unara gari la ai di no pune as hoi manipur ge politician sing se ko hoi manipur state se am na nem na lai ko kamai manipur matam da kanglai pa kingdom sovereignty state ne ning thau pan bane are ga scientist mayam lai ra adum chokha kreba 21st century da hoi manipur se sum nem na chali bra ko ai se ai di mamang da su ngange kari no no center ki mi hela airport ko otana ta ha chakoi ka dauraga aina madu da noi thopu du kari no what do you mean by akoi se identity kari no ai culture kari no ai se akoi se kau thok khre ab politics tawlu su identity culture today ma han ba ya de yong thok pa ya de har pya nang oje example pi ge mayang da yum pangera foreign da pangera nang gi ima gi culture do nang adu pura chakata bane yes identity ko ya nupa do ari ne ko nupa si aina hoje aina mayangi nupi ma logera lausunu nungsina be lobne ado aina lowe aina mayangi nupi du gi culture da chapa ya ro ba ai bu ipai bu na thamba culture do ai ngak la ga chakata bane ba madu identity ko ya ba ado politics to BJP de yogera congress de yogera JDU de yogera akhoi gi identity khadi ngau ne kai no khoi chat se leirak tre ikai re ko si akhoi class ABC tapu kum kai tak na dum leo hai bno ko adu de gi ngarang ada chalaga mina class lo mong da social media da thagali de adu jum chuna ba man ba na ai hai kai no sunna te du bo ai na thamoi noi ta ba khra le ta seng na MLA sing mayang su ta bio ta snu thokli bo
crisis se Manipur gi issue ni akhoi amatani haiba tarade inclusive oibiyo yes ko moina tothori bo mayam do inclusive oibo oide ngasi any center gi leader lapada BJP leader lapakanda haiba kumna leader mayam da tribe leader mayam da akhoi yauna kaubol leite akhoi su ngasi le baki issue se da akhoi su Manipur mani haina akhoi su mayam akhoi su lo ri sidi akhoi da sacrifice tori bi sidi kana itamak no ne ado digest to bungam deredi ai ma punga ngang he na chakredi mete mele na mai na ma khan khredi ado di yaroi ado dai na mai matha da su ngang na ne ko ai hu Manipur state a citizen gi mini ai na chothok na leijabagi ngasi chonthol laga ai role lo laga ai gi sacrifice punsi thek ya makhada ai su chali ba na to ado knowledge to ro na kai to ning de ado yo BJP gi chao chao ba la hai BJP gi ka mai kai no worker sing adua da khakta na dum unaraga dum tokani chalo adum taw aduna adugine no me he kapla pudo aduna to takpati lansule loikhire mawe formula du khangdri lakpa misu khangde kaurap misu khangde swai the president ne hai party gi achaw chaw ba spokesperson ne adu secretary ne hai ba mi su amamo na khangde adu no me kap khredi koki na ngasi ngarang no me he kap ka na ding si party gi leader sing na ko appeal ka kha taw bo hore ko landu bu ngasi na khangro ngasi na thopro 3rd May 2023 da horobne hojikti roadmap ama semba targale roadmap to ado na sai cookie gi demand de they are very clear their point is very clear moi the separate administration natradi akhoi di yara roi haire ado eradi madu de kari amu haininga lege abo akhoi gi stand do ado de MLA mayam gi stand to di amata oitro ado da government da takata banatro ado na ojana haibado power le handabado akhoi gi disunity se yes moina ueba aduna disunity do ubanena politicized party machine da tawna banena moina advance oina yamna progress oina yamna lobby da advance changsalaga diplomatic oina ko policy se da progress se chat san khreba anu mi hojik mathamadang chora champu da sengkat pa hauri sini mini airport stadium phaboda airport PBO haibu phaboda haujale university haujale science medical ki test ada tawgni haibu haujale center ki any exam mayam do chora champu da thambi da ya de mathamata si horap se it's now become a mini state aduga khoina sonda na BJP janata yu ko congress aduga ma ex ki speaker ki aduga ma gi ada gi na choide na politics ta honle na re yam ikaida hari bra ko ai haining de ai laksula ning da bne sini ngang khri de khoi su wangam ba mi ne na ta thoken ta we ba si hoji ngang ba me oza sang khoi gi irang si lakshin ba ngam ba gi matang si oza lakshin ge har ga de oza sang Jahi ani makai helak pai se haju phobo lakshan bangam dabasi oza khoisi ngasagi legislature sing disunity oi have si mami si di am chaung na tare adu bitar ga di akhoi gi people mandate ta thagat kriba representative sing china thabak amata tawdre haiba tar ga di akhoi people sing se kari tawdna lai ge have chini masi mangna oza ine movement revolution ama yam pam gi wafam din nate ko oza yeng se ba How kiba akogi June 18 ki without territorial limit ta unanimously kanata haunarudana thaudo miui taraga ni pane boza legi trise matam dugi people sing matam dugi civil organization sing oza mi hamian hainari hauji mi every civil society organization mi sing si loi politicize ta bra gi question am ka glai ba adu targadi hauzik si laiba representative sing si su mana logada ba laibak sigi damakta integrity kaiba yaroi hai targadi moi na logada ba BJP lenga chi BJP dagi thado ge har ba su thado pangam di CM gi pamunari ba adu targadi tangai phadan hauzik si June 18 gi without territorial limit sigi revolution ama movement ama tangai phadan oja changab la tangai phadra bra ba gi question si mala e ba Ada buat jangan saya politicize loin tahu gitu sih na, matam tu jadi yang neutral oi bana, hauneru bana ida na oza movement tu revolution tu mat laki ba. Ada bu ngasi aku ini leader sing, legislature sing si this unity oi de punsen bangam jahai tu ada di. Aku ini mi sing, aku people sing sekai dong lady guess ini. Aku ini thagat kibane, aku ini cinta bangam ni. Nepal ki thagdok, Bangladesh ki thagdok si, adu mak tahan jaya bana teba. Akhoi thagat khibane na koi na chingthawaga meba akhoi legislature na teba akhoi pundri ba
June 18 gi thodok tu hongnaru ba yar nai dana unanimously thokhiba thodok ne ba ngasi akoi kai dauri ge sini people sing kai dauri ge sini oja sigi neutrality sima sigi kai no sima lakpa ngam dam se oja kari haininge adugi revolution ama movement ama June 18 gi movement gum ba thodok ama oja lakpa ngam gani habagi thaja ba lei bread lei tabra kamai dawi hari yamna lure habse akhoi Manipur ka ji chali ba trends akhoi gi society se mapan gi influence se yamna kan khre aduna loina akhoi je mapan da depend tawraga matam da Manipur da government sassion marigri mayam tawrasu party du adagi tawai harasu ngasai gi influence se yamna tawdabada akhoi gi ningtamna just akhoi gi system amada government leitaba yadaba semdaba yadaba gi yaunaba kumna tawai aina sum atopati onadi khangde dubu ojari sangkhoi na sem oiringe da leader oiringe da ojayam so khoi na oiringe da aludin atotopa khra oiringe da akhoi na dum moi background yengba kanda moi se center gi yamna influence da chate just Manipuri ama oina ko phajana dum leblaga moi se tawbo yaba dum tawrak pa kumna adu matam da di party du aduna puwe matam da jana da na su dum ko puwe adamaina la he na la rasu hojik leri ba train aduga hojik influence ka adu matam gi influence tu ka yam khena ba kumna uwe ba ko madugi se kep se yam lai khre aduna hojik ti adu matam da di madugi ngai hairi bo potu people's ki voice lairami aduga matam chana people sing sina control tawba madugi step lokhat pa ngame heba aduna je hairi badu 1997 da oiram gani heba 97 je hujik a yaure ko adu matam phawba akhoi gi locality gi aduga regionalism gi issue se phajana madu maintain tawraga laeba but after that aina sum yangba hujik politics tawrariba mayam sidi mapan gi influence na phajana control tawbo mong da chai thokpa mong da ko any business da any affairs da loina mapang gi khut se yausal le akhoi gi lambi semba khang de development pura pa khang de funding oi ba fundu chawe ada highway gi ada har se loina mak se mapang gi influence na adum tawe ba akhoi de maming da oina tawe ba like that political so do mind lie ba moi yaw dar de akhoi je government run tawbo ngam da ba resources leite haiba kumba aduga moi yaw dar de leader oi ba ya da ba kumba aduga ticket masika dai di lakpa no araga factor amade politics tawraga ticket nibada ticket ta kanna akhoi se paisa wa namlaga tawna re ba last election du da ai party di paning dre ticket ki tamak ta 50 lakhs 1 crore mang khraga laiba mi mayam ko na di madu gi paisa mang khre ai handok pi de ko ai da adu tawbo mayam du da khoi khanglai ba adu de khoi le pa tu even na government du to ticket phangai gi tamak ta wanom liba lepa ga do adum leader do adum mi du na kari taw thora ga da no ne dum khang biyo ni sumai tawrak pa khoi happy chama tawrak khre adu as khoi scheme tan bane fund purak bane project tan bane na maya mapan da jar laga asumai influence to adu de moina nang si tawra adu de si tawra hai bagi lom da chak khre ba hojek party ma gi khak na te sena hai ba da party ma khak ki na te khoi gi loina mak lai re ba party sing se center gi influence yam na kan ki bagi people sing si so chita loina chai thok khre ba maram di people sing se ngasai MLA sing du moina thangap ne na MLA du na chap tu da yaningai magi ken ma mong da vote hap sing du di mana influence to thok khre ba hoi ya da ba khradi lai ram gani du khwai di majority vote phang bu na ka ba na tro aduna makara bane na ma mong da vote pi ba magi mi mayam du di MLA du da support tawra lai re ba phara phatra su tawdrasu adum MLA na ka MLA bu support obo makhai du de hoji Manipur kendar ma tawi phai hairi ba hoji ai ki kendar rasu ko sum group kari da adum sola ba tawdar ba khawla ba to mi na khaw do ai ma tawi phai adum iba mi dum leiri ba do nak pone ko issue du da chatte ba kaino du da train da chatte activities da chatte ba adum angak pone vote card ba mi aduga kaino mi sing se ta aran ba ta han ba vote chumbara chumdabra vote card ba mi sing se mai mi lai ra bane na ma da tawdu chume ma tawri ma thaba tawri hai bulom da chak khre ba son da sai lap pa issue du di akhoi di kaw thok khre ba adu da hoje ki hai ba praja se pangan thop ngam dare ba adu na ne hoje adu tawgni adu tawroi ko hai ra gam praja da heta ani thon u bu do hadak ITP sing na
मोगी थमो यामना सोकना अखोइना चानिंगाय थनिंगाय लेना युमदा हंजददना तुमफम चा लेतरिंगैदा करिगी तम संगाई फेस्टिवल तौदबनो पुनसि कक्तदि मसे अखोइगी इंटरेस्ट दा अखोइगी इमा येंगलगा अखोइगी इंटरेस्ट येंगलगा तौबिगनो हाइबा कांदा अखोइ तौरोइदब माले हबको अदुबो संगाई फेस्टिवल दा तुम सपोर्ट तौबो मयाम मयाम तुम थोरयब लोनako सुम किना खोना अदुगा तोपा अदुदि फरे बोको अदुमाइना तौसे हाइरा कांदा MLA na kaure hari te tum laaya ba Prime Minister lakpado as hari 2003 May digi hauraga 23 aisu yaw chat pa matam da di akhoi Narendra Modi ka lakpase aswai da Manipur se mi chama sugada mande da reset to ga da ba ma o thora ga da pase aduna ai di May gi kunsi 3rd ta Kokomina Komalapata Sinba Kanda ai lau kurabane waira chapane go singasi di am nunga hai di maram di mi se hojikti India gi Prime Minister la rasu Narendra Modi la rasu lahu la rasu sumaina yam la ro ngasi di pule go ai na go issue da ke mi am se kyan taram male na ai di lo thoro me ba adu bu ka dai di Narendra Modi la pu numik to kanga do beauty di ki champham do mi dum thalle da le de akon aduna akhoi gi se something I na di Narendra Modi da BJP da support to no hai ban ta ba to se but something akhoi gi unique yes akhoi gi identity khra de akhoi pen de akhoi nungai te hai ba do de phonthok se hai de uniform targa le hai ban da unity targa le hai ban da akhoi de uniform su wei de ba no sai na how first on the hai ba do whatever any differences le ram bai hai but ngasi Manipur da cookie sing na lan tawri bese maitai sing na yade haba tarade masi Manipur sopne harade maitai gi MLA mayam do amata oina sigi matang da di lepakari kai ge habne da ko amta lebla khonglaw lawro ne amta lebla ga si kangla dara gadai dara akhoi yade na thana ga phamse ne application jun adum every month se memorandum pisan se ne aduga press club ta pullaga amta MLA 42 amta press media mayam kauraga ngasi cookie na supply administration niri bese akoi piba ngamoi piba yaroi si tawrodi akoi center da yaroi akoi Manipur center da yaroi akoi ama waigra ma yaroi haina MLA mayam se 42 amta press club ta phamina raga press conference amta tawne ngasi chahi hum phare ITPC na koi hanna lawe kape sonda na chaninga lete ka khana flight da chap se koi ware khana du tawre pulao da lock up kini du ga hairi ba MLA sin pulaga no mo phobo press conference phamba uru bro ada sujata lai ra bro aina di ude aina uda ba gira ko khangde aina di ude adu bo akhoi kumba sujata kumba ko mayam na di sum law ba se moi na mu ka akhoi sibu yam no ton na law khre ba ona tai na ba da ko moi na tawram ra di akhoi di tawro ha ba moi na taman na thok da ba de gi ada si am tang hoi ai uncle Ibopi da su request ho gaye Congress ke oja me kharan jana da su BJP ke president Sada da su adu ga ex CM da su speaker da su ai am ta request ho gaye in the interest of Manipur or in the interest of the Meitei people ko or am tang press conference da pull up tawraga Manipur ki issue da am tang press conference pham se ne adu na tabida hojik su lawnari budo hojik su atom lawbada ngasi BJP na ma hai gani hayen Congress na ma khumgani hanji Congress na press ama pham gani hanji amu BJP office ta moina reply tawnaraga awai khum tawnaraga go awai khum haiba tare ne asidi hari amna ikaida nate normal situation da lairam ba tare de adu di kaide politics don't know adu ngasai na haibudo hojik Manipur da thok pase politics ki war ne natro manda sujada separate administration hai bise akhoi tongan gini se this is not sidi gun gi war nate this is a political war but political war du taninga gi tomat gun si chinaga pane mi ran kapu wa ne nomai bomb si chinara pane the world du mai loin tawnai na adu oiradi ngasai akhoi noi da ba ya du thamlaga akhoi su uniform amada ko unity amada agenda amada pull up chamina ba kari yada kani haibne da kari ki chapungam da bano madungam dri phobudi aina ngasi hairi sini aidi loina lot pasu laite cookie da michang chang bisuna te cookie da haiki bisuna cookie na so taba haida ado gi wana te do maite gi MLA mayam sena amata oina leblaga issue si da leblaga chatra de cookie na dom advantage law ki gani center na dama dum sana ki gani masidi adom no to biro ko aida haibse sidi dum katpa ya do wa pham tum oi gani go aduna hari aina haining base hojeki war se politics ki war oina lakhre
ado ding sai na haibu politics the politics oina thena gani ko aduga gun du khulai oina akoina thena ba adumaina mayam laigani media da dum thena gani nung sai madam na haibu yam chume mase haining dre khoi chino maite marai public lekai se so mayam su control to bio kangwai da phako chota ngarang no mai kap khre haragadi adu area adu kamai defend togani kamai orte adu police ama da tango da ada tawe swai da kansi yegani ada tawe swai da ban chak togani adu di sida awaba pi ga tabdo ifha da di cookie laite ne adu di mana ban tawba ka awaba pi ri budo akhoi me sein da tare no haja chara hingli ba chat pa mayam bo disturb tu hoi kampo pi da ban tawbo ere di phaba chalaga adu ere di effective way ba adu natana cookie laita ma adu cookie di yengo kadai da adu tawkhre ada tawkhre haibu kanda moi kadai da ban tawge ni ban tawde moi dum challe hoi na highway gi da pulap chap ya ro adu di uniform da ne ba adu nang sai hoi mai tai mai am nang pulaga phaka cho da chang ne na chap kumba ko kaino da kangwai kumba da natraga kaino do torbang kumba da torbung kumba da haina madu ma soina chap du na amane ko madu na di amane ba adu hoje kangwai da lan tawgane du di kangwai du da akhoi police ama da volunteer sing na ngak sengera thajangera lanmi sing thara ga tawbra aduna amane ba swai tawgani swai da kansi yegani swai da ban tawgani ai di phat ta de se hana hai khrabne adu tawgnu go haina adu di hori bu ayanga popi to leba maite mana kangwai da lan thokre da masu so maite pange haina chen puraga nomai purwari bu chap ka da se lomlong chahandra de chongbung da chahandra de kana ya mangba adu ne ba akhoi di koi adu ne kaino da kariya ba hojiki churachambugi nakna ba phaba hojiki nate kokwa gi ko wari bu manakta parallel da lan he tawe haraga akhoi ukhulambi chapa yadaba kumba sidi ko hoi issue du tongale government nahan governor da Manipur thaba yade na adu kumba tu di ko tongale ba adu kumba tu di ma soina akhoi adu di yade na mayam protest tawba rally chapa ban tawba du di tawse ba khoi si yona adu gi issue di tongale ba to no make up gi issue si di tongale ba madam sujata ko hapta no make up si di mi bu lan tawba ni ne ai na nang gi yum no make up la ra ga nang na retail to oi bu no make up la ra lai kai da kan si ere ga tawba du na oi ga da ba na te ne adu di no mai na han ba ta ba ni ai na hai ri se nang yum da nomai kap du nang nomai da hangani ba nang nomai kap khren na lekai da law bu di mana hena advantage law ba ada adu ga lekai da adu di nang yum da lak ta ningai du nang defense taw se ba volunteer thambra nomai pa guard thambra ana tabi da ada kansi yara ga ban taw da thana taw na lai ra di angak pa khoi se ko aduna masi gari haigani valley da ghara ma se communication se kep ama chauna adum laiba kumna uwe adubu ai yamna haining de lan sidi emotionally chapa yade yes ngasai ge issue do Manipur state haina thaba yade haiba kumba adu kumba da thana taw kan da emotional taw du na amane go do sigin no mai kappa mina politics war taw kan da de khoi emotional du na chungoi oiroi ngamoi dan ngasai na politics to politics na ngak patai adu na ngasi cookie na kangkhali ba moina united oina lepa se ngasai MLA tara se MLA tara se amata oina lepe haba MLA se kai ram da tara de hoji moisu unite oi bang mo haba MLA sing se ngarang do hai bu phaw da hoji reply pi bang am de to chumna party na ko bu gi yaw ja bu wani akhoi adu du leite na thorakani mamang da so hakum last year da so home ministry na ko ra ga hoda akhoi di chumna ko khoi di adu ya de adu akhoi di pham home ministry na ko bu gi chalu buni adu ada hai na dum reply pi na halo na han so dum mangai government sem da khoi yaw roi ka hai na taw da na dum adu united oina lepgi masi cookie se phajana strength se leibane standing leibane ado akhoi gi MLA du na gadai da leiri ge ba ko ado na sai MLA du na dumai tawbne na MLA bu vote people mayam du di madu gi tung inkre ba ado hoji di lakchaning bedi loisan ba da hari problem se Manipur se mapan gi influence tawraga tawba se handak BJP gi khakta nate khra kuira khre anything da aduga political government gi khakta natana any development business sector section mayamda mapangi loina khudyaram gani influence adu the show factor amako aduga madul tawrak padege ngasi akhoi se sumaina problem se lairabani ani subata hojik PR da
decision making authority se kanano ne governor DGP chief secretary security advisor natro adu da akhoi gi mi kadai da kana yaw ge local ki history khangba mi yaw de local ki knowledge adu da khangba yaw da mi gi mapan da laraga akhoi da hoje ki decision punamak se chalai raga tawri ba se thaina british na laraga akhoi kaino overtake tobudo adugi chamanare ba adugi BT ke jeji khoina lan tobudo adoga 7 years devastation gi history ka manara ka dore ba hoji maming da dum akhoi se khomkhut ising thakhale hai bwani ngasa hai bu kumna akhoi gi local gi people gi indigenous people gi voice ka dai da lai ge ba hoji ekana lawro aingon da haing phara je hap ki gani so where is our identity, where is our culture to get the what is our kind of sovereignty to get the leg, freedom to get the leg. We have no freedom at all because outsiders are ruling in our own state, and the indigenous people become, like a refugee in their own land. Say way krabani. Lengme macamana kampopi de ibudo lengme singse kampopi de refugee kumna makhoi gi lam on land da oikre haina atu same thing hoji manipur da ai manipur gi history thaina manipur di kingdom oiram bane ningthau palam bane na wari li ga chappa myam ikai bu ikai kadai da pali ge for the last many years outsiders were control and hoji chahi ma pha dore hairi ba mi mari sin da decision lawe akhoi ge swai da khara macha IPS IS khara lai bai siti moi wa tabi ponte ne moi decision lo bung ponte kari so hai bungam de governor chief secretary tum chala do chief secretary si ukhru chatri e kamjong khangdri e tenopal khangdri e aduga swai si ta tum pham laga yamna ko khangbu mong da maduna ek to budi yaroi DGP so tum mangai ma reality issue de kari no khangde ba adu ne hoje akhoi ki communication se kep se akhoi na khara laurni akhoi da kaino tawrakani adu da mu politician khara link leina ba sing na moi ki support da chakhi kini khangra hoje hairi bse pulap le le de moi upai leite ba adu bo mai khudong chani ngai lobda lonia hona bada madam kaino su da ko hairi ba mapan chali ba decision tu da akhoi ki local ki mi khara ma tu da support tawraga chali ba influence tawraga instigate tawraga tu aduna yamna luwe aduna thaina ningthau maitegi ningthau machimano khanabada amana mayamana adumano ngamningai mi pusalaga tawrak pok manipur smai takai takhi binatro masai wari adu mayam do adu machimano khanarak padegi ko hoji akhoi gi phifam se history repeat itself akhoi manipur se adu gi taraga dore mayang na mapang gi mina rule tawba mabang rule tawbada ibani se yana da amana nangon da support tawba amana sonda tawnaraga akhoi masen tawhalaga mana nungai na du tawro lere hoji ai je manipur ma chane naga ma chane chawthok na ai je manipur da wangang ba ya dare ba sujata su ngang ba ya dare ba asu ngang ba ya ro ba chap ba ya rak dare ba se kari no se si kampopi chapata hakke hasunu tawge sino ai lamdan chakata bane ba do kana na thinge army na thingma na tro army security forces na thing government na thingma na tro yes si just no ngamjo mo akhoi tawna se chase ne mi lising kun thra akhoi chase ne numi ama chase ne government na thingma na tro adu di akhoi gi hak dai de leri ke hoje akhoi chawthon na ngang ba ya de akhoi sai ba ya de akhoi da haing FIR palagni kari no hoje MLA sing adu ni MLA phawbo da hoje wangang ba ya de na moi meseng na haya ba adu di to hai ba na hai budi akhoi di oi da bane na akhoi budi thingbudo amarom da oi sno ba ai di hoje nobody ne ba natra ai madi legislature ne ba the legislature amana state adu the highest body is legislature ne ba adu state the quality law making body legislature do na ma phobu the wanga handre hairedi ma phobu the free movement to handre ma yi wa phobu the law de chate hai ba taradi lebak sibu leiri bro akhoi lebak si kadai de chagadu ke loira bane adu ki tamak ne loira bane na akhoi se last yaroi da ba awaba hena mayam lakada ba loira bani haibe gi tamak ta sem je hairede amuk semkat se hoka han je hairede lakhoi gi elected mayam se legislature sing se punchalo moi punchal kharadi se so sing je tum punchalani moi ne se so da pwa hai bwa ne moi ne punchal da bagi se so pun bangam da bane maram di moi se so tonga na link leina ya ba yes aw moi se so pulani taw ba adu matung da naron mayam du purani asi le ya ba adu moi ne di pun da ningai bun ba haitana politics sanaraga se so da pulo hairade ka di pun ga de sho ya roi moi pulo kan da se so pun ga da bane ko sina
aina haining badi loira ngasi manipur se loire akhoi haining de adubo akhoi tungi khallaga ngangmale haigani haidaba yadwe akhoi su hairabani sumaina tum chatharade manipur se yengo go aina hairi se hari soidana karino madi thorakani akhoi di mamang da su hai hujik tholiba masi thoktinge mamang da hai laude thokraba hek thokraba matamda sidi yaroi akhoi sumaina tawse mawa laude hujik su tawna se changsale hujik sa mu hai se laudre hujik ti nahandi laudru su akhoi masengna na kha khana chenaraga khara tawthokpa yarame go hujik ti ngase hairi ba mi mari sina rule tawraga leire unage habu phawda matam piraktere kadai kamai hujik kari tawgani idea kamai session pinagani adubo ngasi india na piana lengak na tawriba akhoi na penda ba madi bjp na tawriba penda ba amade amakhakti krishnate peace purakrase Normalcy Purakrase, Santi Purakrase, Lance Loisan Halase, Hairade, Parjamayam, the open Tauraga Waris Habudunatro. Masi Kari step local again, Masai Haibadu. Naga sing the Sukauraga Waris Habalate, say so Mayam the Sukauraga Nasi Governor, Peace Purane Waris Habalate, Chief Secretary in the Sade, Aduga. Government should taught center leader should taught adubo Iran to protest obu kadinan sujata koina Manipur state thabo yaro hai kanda di governor na kawe go aduk madum Iran da khakta wari saba si airport gi magi bhavando Raj Bhavan do hanba yada bagi helicopter tong lakpa kanda adu matam da go sales host da go ba handa Shanghai festival thingni hai kanda kokomi da wari sa ne go ba adung ba none other than state ki kari solution tausira kari funding ai tausira kari hai roadmap pusira hai bagi di constructive oiba aduga aphaba adu cookie sing su kamai deal tausira hai cookie sing su saro dala sing su saro maite sing su saro ko center ki oigera bjp ki oigera hoji governor oigera adu ngasi phabu da taude aduga sonda de shanti la ni shanti sulala kiroi na hari sulala kiroi Muji ngarang do irang hojik ti escalate amu haure ko problem tabu haure kadai de laka da bono hayen je mu kapo maite amu siro waribo kuki amu siro tumina lai da bonate hoje ngasai na haibu do malem thongam maite cyclist do ma kapo pi lan ba yaro hai se luro bone pithibhi do luro bone all the Delhi the loin India ki samas loin mafam da chapa yaraga kapo pi lapa da chapa yaro hai ri se adu di chaudro luro bone ko Loirabane, si Loirabane, Hari si Loirabane, adu moi tumba yari bro. Manipur ki tamak le na, Imale baki hai na ngang liba sak liba nung si katholi ba mayam dubo si tabu da tumba yari bro. Aidi si ade adu na masi aidi strongly condemn tawe, hojik kotu na tawriba adu de maite kan na kuki ki East Manipur issue du na lairasu tongan na thamo, malen thongam maite si de maite oina chapanate as ma cyclist amo oina. Lakpanena mabuti disturb to from thokte na ID lowe but asi phabu da tawra khraba haibase mase ichi naw maite sing na kari khalibra khangde akhoi ai nagama oina su ngang banate ngangning de ko but ai su Manipur da akhoi se state ama Manipur re ama oina akhoi haiba wani adubu last day hire ichi naw tampak ta laibasi emotional oiganu mekna sing na laise political war de politics na reply pigani ko mase akhoi na kyan ta darade ado Hairiba imai be sing na Manipur kanse hairade Manipur nungsi semse anoba lanse to ko kanse hairade MLA 40 do phajana kauraga phaminara wari tawraga moise amata oina asigi issue da de lebhalo aduga prime minister da pulap moi changlaga pi appointment pi de haraso ada protest tawro condemn tawro home minister da appointment pi de so adu da moi pulap 40 do amata oina voice ama piro press conference phomo India niglakani malem niglakani adu di tawdraga ko adu kay Mizoram gi CM na prime minister home minister da toina unabangam laga Manipur gi MLA 40 50 na prime minister unabangam de hairade ikai dro adu di hayang resign tawkhro adu di ira hayang resign adu natradi tawde hairade phare remand appointment pi de hairade prime minister la rasu home minister la rasu Rahul Gandhi la rasu moi de su Manipur changhallano ai airport gi hanan gro yes Moina unaba yade unaning de appointment pi de haraga akhoi na som da welcome tawro leise what is this yes adu de akhoi da kadai de mini haina logani adu na moina appointment pi de harade sede su moila hangano aina hairi se wa adu da loire thank you very much Thagachari